The Ar-Arrakop con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Okay, para ka rin mahilig di kapo-apo ah. Boss James Longboy napanang itchay-chendaan nalagsak may sa kabalasang ading balasang anak kapilang agtugtugaw anak kayang mulagat kot kimutang-tang kaput inak na imatangan kapo nga iningan sumirsirit na agparang-parang tinutokak aminingan takayang kuman anamaramanan tay kapong ading nalasang nakarungiit anadan numan anin ko anak kakayang ikipit mon taginak ikiluan day talakop pinak kumatang taramanak kapo nga iminan linutok nga inlakoyan tay kapong ading nalasang nagimas anak nanam sabaw ng inak puyot-puyutan awan man lang inda nagtumaan tay kapo nga imingan tay naarado di aglawlawnan nga tabang kag tay tingnanan ayan hello to Boss James Longboy siyempre ni ate Lovejoy Helasyong ayan dito po ti sponsor nga big time sponsors in the RCS tinutokak aminingan takayat kuman amaramanan tay kapong adik nalasang nakarumiit anadanuman ading ko nakakayang ikipit mot taginak ikilwan day talakop pinak kumatang taramanak kapo nga imingan linutok nga inlakoyan tay kapong ading nalasang nagimas anak nanam sabaw ng inak puyot-puyutan awan man lang inda nagtumaan tay kapo nga imingan tay naarado di aglawlawnan nga tabang kag tay tingnanan tay naarado di aglawlawnan nga tabang kag tay tingnanan ayan thank you so much Diyos ko Apo Santa Maria Ilocosora. Okay, thank you, Ma'am Leia Davi. Wow! Ano din, atuki. Okay. Okay, para ka na kayo, Apo. Ay! Ano ba yan? Intente, Boss James. Thank you, Boss James. Oh, ala amay, ano na ito? Oh, sino pa? Itan, bakit? Agsinatan, ken awan kat long-long-daan. Di buong pagsinaan ta, ay gakla kuma. Di magbaga, awan anay, adto akwarta. Ken ano, anilata. Apoon
Thank you so much, Ma'am Lea. Ayan. Siyempre ni Ate Joy Helasio. And of course, the boss, James Lambay. Thank you so much, boss. Inaldaw yang